kera kabaye leta zunze ubumwe za Amerika na Iran bashyize bagera ku masezerano yo guhagarika intambara ndetse no gufungura umuhora wa Hormuz umaze amezi 3 ufunze. Ibintu byatumye ubuzima buhenda, ibiciro by'ibikomoka kuri petrol n'ibindi bicuruzwa nabyo birazamuka hirya no hino ku isi. Ku mugoroba wo kuri iki cyumweru, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko ari inkuru ishimishije by'umwihariko ku munsi yizihizagaho imyaka 80 amaze avutse. Aya masezerano hagati ya Amerika na Iran aje nyuma y'ibyumweru byinshi by'ibiganiro byabanjirijwe n'agahenge kemejwe mu kwezi kwa 4 muri uyu mwaka. Bikaba biteganijwe ko amasezerano nyirizina azasinyirwa mu Busuwisi ku wa 5 w'iki cyumweru. Mu butumwa Donald Trump yashyize ku rubuga rwe rwa Truth Social yagize ati hamwe no gufungura umuhora wa Hormuz ndetse no gusinya amasezerano bizaba kuri uyu wa 5, hazakurikiraho gutegura imitego iri muri Hormuz, bityo amahoro n'ubucuruzi byongere bihinde mu karere kose no ku isi. Itangazo ryashyizwe hanze n'inama nkuru ishinzwe umutekano muri Iran rivuga ko inyandiko y'amasezerano hagati y'ibihugu byombi yamaze gutegurwa, bivuze ko intambara igomba guhagarara mu bice byose bari bafitanyemo ibibazo, harimo no muri Liban aho ingabo za Israel zimaze iminsi zihanganye n'umutwe wa Hezbollah ukorana na Iran. Ibihugu biri mu buhuza ari byo Pakistan na Qatar nabyo byemeje ko koko Amerika na Iran byamaze kwemeranya ku guhagarika intambara burundu, byihinda iminsi 60 y'agahenge, gufungura umuhora wa Hormuz ndetse no gukora imbanziriza mushinga w'icyo uranium itunganyije ya Iran izakoreshwa. Itangazwa ry'amasezerano mashya ryahise rijyana n'igabanuka ry'ibikomoka kuri petrol mu biciro ku isoko mpuzamahanga, aho akagunguru ka petrol kahise kagabanukaho 4.4% kagera ku $83. Mu masezerano ibihugu byombi byemeranijweho nk'uko twabigarutseho nuko umuhora wa Hormuz ugomba gufungurwa, ingabo za Iran zigahabwa iminsi 30 yo gukuraho imitego yose zari zashyize muri Hormuz. Hazakurikiraho iminsi 60 ubwato butambuka nta kibazo, kandi Iran ntiyemererwe kubusoresha nk'uko yagiye bivuga mu minsi yashize. Ingabo za Amerika nazo zari zaroherejwe ngo zihagarike ubwato bwa Iran bwacaga mu muhora wa Hormuz, nazo zizahava kubera ko icyahabajyanye cyarangiye. Ibinyamakuru bitandukanye birimo kuvuga ko mu masezerano Iran izemera kutazongera gusubukura gahunda yayo y'ikorwa ry'intwaro z'ubumara, ari naho hazazamukira ibiganiro bigamije kureba ahazaza ha uranium itunganyije ya Iran igera ku biro 440. Bivuga ko kimwe mu by'impande zombi zemera ari uko iyo uranium izashwanyagurizwa aho ibitse, ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za nucleaire kigakora ubugenzuzi bugamije kureba uko bishyirwa mu bikorwa. Ibivugwa muri aya masezerano biramutse bishyizwe mu bikorwa byashyira iherezo ku izamuka ry'ibiciro rimaze iminsi ryigaragaza hirya no hino ku isi, ndetse n'iherezo kuri iyi ntambara yari imaze iminsi irenga 100. Kubera ifungwa rya Hormuz inyuramo 20% by'ibikomoka kuri petrol byagize ingaruka ku biciro bya gaze na petrol, nabyo bigira uruhare mu kwiyongera ku biciro by'ibindi bicuruzwa. Iran yihimuye kandi igaba ibitero ku bihugu by'Abarabu bikorana na Amerika, birimo n'ibisanzwe bifite ukuboko kunini mu bucuruzi bw'ibikomoka kuri petrol. Mbere gato y'itangazwa ry'aya masezerano byari bigiye kwitambikwa n'ibitero Israel yagabye mu majyaruguru ya Beirut, umurwa mukuru wa Liban. Ni ibitero Israel yavuga ko yihimuragaho ku mutwe wa Hezbollah wari wabarasheho. Icyakora byarakaje cyane Perezida Donald Trump kubera ko yabifashe nko gushaka kumuteranya na Iran mu gihe ibiganiro byari bigeze heza. Hano ni byiza kwibuka ko mu byo Iran yasabye harimo ko intambara ihagarara muri Iran no muri Liban, kandi ko kurenga ku ngingo n'imwe y'ayo masezerano bisobanuye kurenga ku masezerano yose muri rusange. Ibiganiro bya Amerika na Iran byatwaye umwanya kubera ko byasabye ko abahuza barimo Pakistan na Qatar bamara amasaha 17 muri Tehran bagoragoza kugira ngo barebe ko impande zombi hari icyo zasiga zemeranijeho. Nyuma yo gusoza akazi kabo neza, ubu imyiteguro irarimbanije kugira ngo ibihugu byombi bizashyira umukono ku masezerano kuri uyu wa 5. Mu gihe Iran yashyira mu bikorwa ibyo yasabwe, bivugwa ko nayo izakomorerwa cyane cyane bahereye ku mafaranga yayo yafatiriwe mu mahanga kubera ibihano yashyiriweho na Amerika. Ngo na amafaranga azagenda arekurwa gahoro gahoro bijyanye n'ubushake nayo yagaragaje mu ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano. Amerika kandi yemereye Iran ko mu minsi 60 agahenge kazamara izaba yemerewe kugurisha ku isoko mpuzamahanga petrol yayo, kandi iyo minsi nayo izagenda yongerwa bijyanye n'uko Iran izitwara. Ubusanzwe ntabwo Iran yari yemerewe gupfa kugurisha petrol yayo ku isoko mpuzamahanga. Imwe mu ngingo zatumye no kumvikana bigorana no kwinjiza ibibazo bya Israel na Hezbollah mu biganiro. Amerika na Israel ntabwo babishakaga kubera ko Israel ivuga ko ntaho bihuriye, byongeye ikabihanganye na Hezbollah kubera ko baturanye kandi kahuri yishotora. Icyakora Iran yarabyanze, ivuga ko Hezbollah ari inshuti yayo
badashobora kwemera kwiraswaho barebera. Nk'imirwano ingabo za Isiraheli zashoje muri Libani mbere gato y'itangazwa ry'amasezerano yarakaje cyane Perezida Donald Trump, maze avuga ko bidakwiriye, ndetse yikoma cyane Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu. Ati Bibi ntiyarakwiriye kuba yakoze biriya bintu kubera ko ntabwo nabikunze habe na gato. Ati hari ibisasu barashe ariko nta nubwo bahamije neza aho barasaga. Donald Trump yavuze ko ari Isiraheli yiyenje, bityo ko Hezbollah itari kwicara ngo ituze kandi irimo kuraswaho, ari nayo mpamvu avuga ko bitari bikwiriye. Abajijwe niba Netanyahu yishimiye aya masezerano Isiraheli itayarimo itanagishijwe inama, Donald Trump yavuze ko atabura kuyishimira kubera ko arabuza Iran gutunga intwaro kirimbuzi kandi nibyo Isiraheli yashakaga. Nubwo Donald Trump avuga ko Isiraheli yishimiye iby'aya masezerano, hari andi makuru avuga ko byabatunguye cyane, by'umwihariko inyandiko Donald Trump yashyize ku mbuga nkoranyambaga avuga ko Isiraheli idakwiye kuzongera kurasa muri Libani, nubwo na Hezbollah yabujijwe kongera kurasa muri Isiraheli. Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Iran Mohamed Bagher Ghalibaf yavuze ko Amerika ninanirwa kubuza Isiraheli kurasa muri Libani, iby'amasezerano bizateshwa agaciro kubera ko bizagaragaza ko nta bushake na buke Amerika ifite bwo guhagarika intambara. Muri make, Amerika bayitegeye kuri Isiraheli kugira ngo bemere ko ibyo yiyemeje bizajya mu bikorwa koko. Nubwo ibikubiye mu masezerano byose bitarajya hanze, bivugwa ko harimo guha Iran impozamarira yo kubaka ibyasenywe n'ibisasu by'abanyamerika na Isiraheli. Iyo mpozamarira ngo izashyirwa mu kigega cya miliyari 300 z'amadolari azifashishwa mu bikorwa by'iterambere muri Iran. Ntabwo ari ubwa mbere iyo mpozamarira ivuzwe, kubera ko kuva ibiganiro byatangira intumwa za Iran zagiye zivuga ko bakeneye ko Amerika ibaha impozamarira yo gusana ibyangiritse iri hagati ya miliyari 300 z'amadolari na miliyari 1,000. Iki gitekerezo kijya gusa n'icyari cyatanzwe mbere n'intumwa ya Perezida Donald Trump mu burasirazuba bwo hagati Steve Witkoff ndetse n'umukwe wa Donald Trump Jared Kushner. Aba mu biganiro bya mbere bari basezeranije Iran ko Amerika izashyira mu kigega amafaranga y'ishoramari mu gihe Iran izaba yemeye gusaba kose kwa Amerika. Ngo muri iryo shoramari hateganywaga ko bamwe mu bashoramari n'ibigo by'ubucuruzi byo muri Amerika bizoherezwa gukorera muri Iran, bigafatanya n'ibindi bigo bigenzi byabyo byo muri iki gihugu. Icyiciro cya kabiri cy'ibiganiro kizakomeza nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'ibanze ni ikijyanye no kuganira ku hazaza ha uranium itunganyijwe ya Iran, nk'uko twigeze kubigarukaho mu kanya. Mu ntangiriro, Perezida Donald Trump yasabaga ko iyo uranium ivanwa muri Iran ikajyanwa muri Amerika, mu gihe Iran yishaka ko bayigabanyiriza ubukana ikoherezwa mu kindi gihugu kitari Amerika. Iki gitekerezo cya Iran mu cyumweru gishize Perezida Donald Trump yavuze ko ntacyo gitwaye, hapfa kuba hatarimo kohereza iyo uranium mu Bushinwa cyangwa se mu Burusiya. Ibijyanye na uranium n'intwaro kirimbuzi nibimara kujya mu buryo, nibwo Iran izakomorerwa ikabona ku mafaranga yayo yafatiriwe mu mahanga. Iran ivuga ko nibura hari miliyari 24 z'amadolari zafatiriwe mu mahanga kubera ibihano bya Amerika, ikaba yaragiye isaba ko ayo mafaranga abanza kurekurwa ikabona kwinjira mu biganiro. Kubanza kurekura amafaranga ya Iran yafatiriwe, Donald Trump yagiye abyirinda cyane kubera ko biri mu byo yanenze ubutegetsi bwa Barack Obama, aho bwigeze kurekurira Iran hafi miliyari 2 z'amadolari ngo irekure abanyamerika 4 yari yafashe. Byatumye Donald Trump abigenderaho mu gusebya ubutegetsi bwa Barack Obama, avuga ko ubuzima bw'abanyamerika bwaguranywe amafaranga kugira ngo Iran ikomeze gucura intwaro kirimbuzi. Donald Trump rero ntabwo ashaka ko nawe ashinjwa ibyo yashinjaga uwo yasimbuye, ahubwo bivugwa ko binabayeho ko amafaranga ya Iran arekurwa, habanza kurekurwa ayafatiriwe n'ibindi bihugu nka Qatar n'ibindi. Amafaranga y'ibanze Iran ikeneye nayo ifitiwe n'ibihugu by'Abarabu, kubera ko bivugwa ko agera kuri miliyari 20 z'amadolari. Urwango rwa Amerika na Iran rumaze imyaka hafi 50 kubera ko rwatangiranye n'impinduramatwara yo mu 1979 yabaye muri Iran, ubwami bukavaho. Amwe mu mahame ya leta nshya yari iyobowe na Ayatollah Ruhollah Khomeini kwari ukugendera kure abanyamerika n'igisa nabo cyose, bishyirwa mu mirongo migari y'igihugu ku mwanzi wabo nimero ya mbere ari Amerika na Isiraheli. Byafashe intera mu mpera z'1979 ubwo abanyamerika biteye Iran bashimutaga abadiplomate b'abanyamerika babakuye muri ambasade, babamarana iminsi 444. Inzego z'umutekano za Amerika zagerageje kugaba ibitero simusiga byo kubabohora bibi byusa. Byabaye ikimenyetso gikomeye ku mubano hagati ya Iran nshya na Amerika udashoboka, batangira kubana nabi gutyo. Khomeini yayoboye Iran kugera apfuye mu 1989, asimburwa na Ayatollah Ali Khamenei wari perezida wa Iran muri icyo gihe. Uyu yari inshuti ikomeye cyane ya Khomeini ku buryo ibintu hafi ya byose yabyumvaga kimwe nawe. Yakomeje politike ye yo kwanga no kugendera kuri Amerika. Iran yafatiwe ibihano bitagira ingano kugira ngo barebe ko yava kwizima ikunamira abanyamerika, ariko byaranze.
ubukungu bwayo bwagiye bukura gake gake, ariko cyakomeje kuba mu bihugu bitatu bya mbere bifite ibiciro ku masoko biringaniye kugera mu kwezi kwa 12 mu mwaka ushize, ubwo imyigaragambyo yavukaga ibiciro bigatumbagira. Ubutegetsi bwa Iran buvuga ko nubwo hari bimwe mu byo abaturage bigaragambya bavuga byumvikana, ngo hari maneko z'ibihugu by'amahanga na Amerika irimo bibyihishe inyuma. Amerika yifuza ko Iran yajya mu maboko y'abayobozi bashya bayumva cyane. Ku isonga yabo Amerika ishaka guha ubutegetsi harimo Reza Pahlavi, igikomangoma cya Mohammed Reza Pahlavi, umwe abanyamerika basubije ku butegetsi mu 1953. Uyu muhungu we ubutegetsi bwa se bwahirizwa afite imyaka 17. Yari yaragiye kwiga muri Amerika. Kuva ubwo ntabwo yagarutse muri Iran, aracyari mu buhungiro. Ikigaragara nuko kubusubiraho byo bidashoboka. Igisigaye ni ukuyoboka ubutegetsi bw'abayatola mu gihe aya masezerano mashya yabashyizwe mu bikorwa uko yakabaye, kubera ko guhindura ubutegetsi bwa Iran byo birasa n'ibitazashoboka nk'uko bitashobotse mu mezi anashize. Nshuti bakunze mudasiba kudukurikira. Ikiganiro cyacu cya none nta tugisoreje. Naho utaha. Niba utarabyitegereza neza uzabirebe. Icupa riri mu bikoresho uzabona ahantu hose uzagera, haba mu rugo, mu kazi, mu maduka, mu modoka z'abantu. Iryavuyemo ji, iry'amazi, irya soda, irya byeri. Igishishikaje cyane hano ariko ntabwo ari icupa, ahubwo ni ibirijyamo n'uburyo bijyamo. Ibi nitwe tubikora. Twebwe na Van Machine. Turi uruganda rukora imashini zikora ibirebana no gufunga ibisukika mu macupa, kuva ku kubishyiramo, gupfundikira, gushyiraho ibirango, byose mu kanya gato cyane. Izi nganda nyinshi ubona zikora ibyo kunywa n'ibindi bisukika, inyinshi muri zo zikoresha imashini zacu. Twebwe na Van Machine tumaze imyaka myinshi, imyaka myinshi cyane dufasha abanyenganda zikora ibyo kunywa kubikorana isuku, kinyamwuga, vuba kandi mu buryo bwunguka. Imashini zacu zirizewe cyane mu gushyira mu macupa za jus, fanta, byeri, kombucha, amavuta, ubuki, amasose akorewe mu nganda n'ibindi. Niba ushaka gutangiza uruganda rukora ibinyobwa cyangwa se ibindi bisukika, ukeneye na Van Machine, kubera ko tukugurisha imashini, aba engineer bacu bagahita bazinstalla iwawe mu gihe gito, bagahugura abakozi bawe mu kuzikoresha kandi bagakomeza gukurikirana izo mashini umunsi ku wundi, bakanaha abakozi bawe inama zihoraho. Muri na Van Machine ntabwo twubaka imashini nziza gusa, ahubwo dukabya inzozi zawe zo kuba umunyenganda wunguka. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp kuri iyi nimero, akamenyetso ko guteranya 250 78 38 38 080. Nimero yacu yo mu Bushinwa ni akamenyetso ko guteranya 86 15 60 15 63 990. Wanatwandikira email kuri info@navan_machine.com.